Ot ka MAPORMA na ng Kapampangan. Iya magluto kay peka manyaman na karinderya kayong... Orin kasi? Orak! Orak! Ay! O ta magluto yan, maka-crop top yun. Kasi pinanindigan ko yung ano ko, sexy chef, diba? One of our biggest fans. Ot palagay mo MAPORMA na ng Kapampangan. Nalagyo. Stephanie po. Ot palagi mo MAPORMA na rin Kapampangan. Kasi mayabang tamo eh, dapat MAPORMA tamo talaga. Na kayong ka-cute, na kayong pangasantin. Ah, MAPORMA na rin Kapampangan para kaya. Kasi yung MAPORMA, ang pong tanga mayabang tamo, mix na ito, combo ito, tayo pwedeng ikawani. Kung piyabe may apin ni Kapampangan nila. Kasi mayarti tamo and we want to look very beautiful always. Parang ako, I want to go out, parang gusto ko lagi ako maganda kahit mura lang suot ko. Halago na ma'am. I agree. Mas malago yun. Kalwa? Di ba pag sinabi ko Kapampangan, MAPORMA talaga, parang trademark na. Wow, makuha tayo mga Kapampangan. Yan mo maka-uniform yan. MAPORMA yung pa rin. Uling kang pag-iba mo ngayon, pwede ka magpa-picture kaya kami. Yeah. Siyempre, muna yung forma eh. Baling maranop basta MAPORMA. Niyakita na kasi ito yung mapamata talaga. Kaya nakatali. Siyempre nung yung kamasanting sa kamalago, ka pwedeng magmayabang. Yung mamayat kaya kami niya, magana kayo. Ay, Shayan! Sukat na kay Newpoint Mall. Kaming event. iWearLocal2. Yes. Siyempre din na It showcase Kapampangan, Design. homegrown Diners. brands. Yes. Nanawaring gawin ni Kenneth Suhay. Mag-models. Actually, Kumampa kami. kaya kami masyadong prepared. Kami mambalong gawan mini. Wala mo, may utos kami mong saling patis kayong kilol, tsaka kami may abit mag-model kami. Sa gitna ng LED wall. Yes. Isa dulo. Isa dulo. 1, 2, 3. Kasalukuyan na lang instruct Richard Strands nung nangawan daw. Sigurado ko pumalpak na rin eh. Wala akong tiwala ka rin. Friendship over! May kiramdam kayo? Wala ko sa mag-host gawin. Nanyo lareng mag-model. Prepared na. Nila bang fake eyelashes, ampong pakakay ng sige. Palami padalang kami. Palami nagkatsa mag-molling abi mo. Paano ko na yung post ko? Pilipinayo, isang Wear Cup represent. Bali kami maging models na ning Wear Kapampangan. And we're wearing their merchandise right now. Kaya begging any meto ka rin participants kening event ni in shirts and tee. Berlin clothing, aren. Support local, aren. Very nice. So kaya bela naman, metong lakaret ang brand sa you should look out for. At mag-model kami? Naninig. Salamat ko ngalan sa pang. Feel my hands. Wear Kapampangan. Baby boy ning Orange. Baby boy ning ambassador. Kasi minta ka Manila. Yung Manila nung kasimple ng tao. Patse churing mall niya. Pero patse mo ta Pampanga. Bala mo, baliktad bala mo chuka Manila. Bala mo makanta yung mindset na mo na. Actually, social na ka rin. kung nga rin mo maka-short tamo mo ang pong t-shirt, lupata pa rin makapanglako kasi dyan sa kata magdalang malan. No sir, but I realized the window so blurred that you might have mistaken the nigga for a show. Ayan, lulwal na lang diniga mo din sila. Palagi ako Lokal experience ini na mumunta kayo kaya ngarap na ni stage eh. So ayaw akong magdala kaya kay stage. Ay la! Kaliwa! Tao po! Kalmis Philippines na ni Bambay! Ay na! Kaliya! Itay mo yung palyari. Kaya kung nung kaya bereng rarampang nga rin. Gindami ko rin in-interview mi Ot MAPORMA na rin Kapampangan. Ngayon i-explain niya kaya kayo Ot bakit. Next explain niya rin bakit. Kasi makanyan yan. Anyang minunang panahon, prehistoric Spanish siya.
Prehistoric? Reng Kapampangan Warriors. House Darala, Tingkis la. In word matingkis or actually tingkis, may record ya kang Berganyo anyang research ning about the Kapampangan language ng 1700s. They describe the in katingkisan as the disposition of a well-armed man. So bala mo anyang bayo parang Espanyol matingkis no kanureng Kapampangan. Buring sabihan fully armed la, geared his belt, tucks up his sleeves, goes out in a rush acting Sir Six, ready to do battle. At may kaya account pa, anyang pinatubo, Reng Red Cross, anyang sagipando rin Kapampangan. Kitnandala, at kanu maporma na rin Kapampangan. Yung mami lang relief goods, Reng Kapampangan kanu. Talang ka mami relief goods. Mami abyas, dila-dilata. Tang mami relief goods king Red Cross. Kinangan na lang. Iya Kapampangan. Magkakaya rin yung pipila. Nung kaporma, bailan dilu, babaw lang polvo. Lalo pang may lahar. Kitna nga no kanini. Nala ko kay loop na. O dyan kong relief din yan na. Naman lupang may mga lahar na. May iba itang Kapampangan. Makanyan niyang nibulang itang may utang. Sabi na, makalunos na kepin. Buri mo pa, luntoking makalunos. Ing lupa minamo yung mitagan ming tiban dyan. Ala na king bali ang pongasikan. Ba't ing buri mo pang hirap mitang maruseng? Kami bulang. Makanyan lang may sip rin Kapampangan. Ng American period naman. Ating pang metong reason atin lang pang metong kasasabihan rin Kapampangan mo rin. Ot ka numapormata mo. And gagawan lang sangkan. Ing nepo, uling kem PX goods. Kasi kini do babagsak detang goods. So we had first contact with karetang fashion items. Reng Kapampangan nali na naman mamorma uling. Maniglota mo ko rin kakakita mo at daratang kirata. Mamorma mo uling. Ating yung deep meaning to. Tinta mong self-worth ang po tinta mong honor. Nya mamorma kayo wala mo last forma yun. Is mati ang malaguang pang mabangluang pang mabo. We can't die ugly and hungry, no. Manta na!